Postoje zvuci koji nisu samo melodija. Oni su molitva, sećanje, predanje. U istočnom delu Srbije, u Svrljigu, čuje se zvuk koji je preživeo vekove. To je zvuk gajdi, glasa naroda koji nije pristao da bude zaboravljen. I ja da dignem ovu zdravicu, pilotima u visini, rudarima u dubini, zaposlenima u tuđini, starcima i omladini, borcima koji se borili i onima što se sad rodili, glumcima i pevačima, igračima, a i sviračima. A sag, koje od koje veće, nijedno te neće, ni sinovi ni snaje, cel dan se po komšilak maje, cel dan po komšilak zevzeče, na baštu si neće kaže dobroveče, pa i ako ti je neka muka, ne pušta ti ni unuka, a unuk te gleda kako da mu ne si deda. Ustaj seljo, ustaj rode, svani omladina po gospodu ode, po imanje ostali samo starci, teret vlače kako magarci. Teret vlače kako magarci, brade zametnuli kako jarci, pa i ako ti je neka muka, ne pušta ti ni unuka, a unuk te gleda kako da mu ne si deda. Rakice, mučenice, koji te pekal, milione stekal. Daj Bože da je moj stomak od artiju, ne daj Bože da je od rakiju. A sag, kako da vi kažem, koliko ima u Timoku vrba, toliko po gazdinu glavu čvrga. Koliko ima u šumicu tuka, toliko da budu po gazdinu glavu sina i unuka. Aj živeli! Sabor gajdaša u Svrljigu nije samo manifestacija. On je duhovni povratak, poziv svim potomcima da se sete ko su i odakle potiču. Ovako zvuči duša Balkana. Ovako diše narod koji pamti. Sabor gajdaša u Svrljigu traje skoro 2 decenije, noseći u sebi ne samo note, već i sudbinu jednog identiteta. Ovo je 18. sabor po redu. Počeo je 2006. godine. 2 godine usput nije održan. Jednom iz malo negativnih razloga, a drugi put korona. Imali smo problema u početku da to organizujemo. Htjeli smo da napravimo jednu manifestaciju koja je slična nekim prethodnim i onda smo napravili ovu pod nazivom Sabor gajdaša. Međutim, razmišljali smo da usput angažujemo tu još neke druge ljude, pa između ostalog da prave belmuži, tako da učine manifestaciju malo boljom. Međutim, oni se u međuvremenu odvojili i onda smo mi pre 3 godine ostali samostalni. I napravili smo ovde u kulturnom centru pozornicu
tako da imamo sad sve uslove i možemo da organizujemo svaki sabor. Sabor je nastao kao vizija da Svrljig postane kolevka očuvanja tradicije. Nije bilo lako. Organizacija, podrška, izazovi, sve je to bilo prepreka. Ali je postojala jedna snažnija sila, želja da zvuk gajdi ponovo živi na mestu gde mu je i prirodno stanište. Od 2012. godine smo u knjizi nematerijalnog kulturnog nasleđa i sabor je i nazvan Sabor gajdaša balkanskih zemalja. Znači obuhvatamo i susedne zemlje i dolazili su najčešće iz Bugarske, Makedonije, iz Hrvatske, iz Rumunije je tu bilo i ne može. Međutim, neki ljudi su odustali, tako da smo sad spali na Srbiju i evo imamo jednog učesnika iz Bugarske. Svrljig je ovim saborom postao više od varošice. Postao je duhovno središte, mesto susreta naroda, jezika i muzičkih stilova. Ovde se ne takmiče narodi, ovde se oni prepoznaju. Ova manifestacija zaista ima, da kažemo, i tradiciju, izuzetno kulturno značenje kako za Svrljig, tako i za celu Republiku Srbiju. Pre svega zato što su, zahvaljujući ovoj manifestaciji, veliki broj mladih ljudi iz Svrljiga koji verovatno da nikada ne bi ni pomislio da uzme gajde u ruke, je to uradio i nastavio tradiciju sviranja ovog instrumenta. Time smo obezbedili, da kažem, jedan kontinuitet i pre svega opstanak svega onoga što je vezano za gajde, za tu tradiciju i kulturu. Mladi ljudi, deca iz Svrljiga i okoline, prvi put su dodirnuli gajde upravo na ovom saboru. U njihovom pogledu probudila se iskra. I to je najveća pobeda sabora, što nije samo čuvar prošlosti, već stvaralac budućnosti. Meni je prva godina kad sam bila ovde je poslao moj učitelj koji se zove Kostadin Atanasov, pošto on je bio isto godine pre i danas je moj treći put. Prošle godine nisam mogla, ali godine pre tog, 2 godine sam bila i sad mi je treći put. Sviram gajde od pre 7 godina. Mislim da nije teško, za mene nije teško, lako je. Ja sam počela da sviram kaval. Kaval je teško, za meni je više teško. Gajda je malo lakše. Meni moja majka je dala poklon gajde i ja sam to zavolila od prvi, tako, kad sam videla taj instrument, ja sam zavoljela i tako, sviram do danas. Drago mi je da sam opet ovde. Mislim, dobro da imam mnogo deco koje da gledat i ako može i te da svirat, ako hoću da svira gajde, deco najbolje, zato što da uživa, da žive taj instrument, mora decu da svirat. Iz drugih zemalja dolaze mladi svirači sa istom ljubavlju. Gajde ne poznaju granice. Oni koji sviraju pripadaju istom duhovnom bratstvu. Zato se ovaj sabor zove sabor, a ne festival. On okuplja ne radi zabave, već čuva duše naroda. Sviram gajde, duduk, okarinu, karabe, cevaru, kaval, gajdenicu, granjku, drmbolj, preko 10 narodnih izvornih instrumenata. Inače sviram i svrljiške troglasne i moravske dvoglasne gajde. To me vuče od malena, to volim, tome uživam. Sve staro, imam zavičajnu kuću, ja živim u staru kuću Čatmaru, spavam na slamaricu. I miran san imam, noću mirno spim. Niko me ne juri, nikoga ne jurim. Mirna glava. U svakom zvuku gajdi prisutna je duboka tišina predaka. Zvuk počinje kao šapat, a završava kao poklič. Mnogi kažu da kada dunu u gajde ne sviraju oni, već kroz njih sviraju oni koji su davno otišli.
Iako sabor ima veliki značaj, on se održava uz velike napore. Finansijske poteškoće, nedostatak institucionalne podrške, sve to preti da uspori razvoj, ali ljubav naroda pobeđuje svaku prepreku. To je problem što mi nemamo školu u Gajdi, nemamo adekvatnu granu koja bi pomogla da se ta deca animiraju. Sad smo se dogovorili na okruglom stolu da nešto učinimo sa školom, da naši ljudi odavde koji su osnova manifestacije krenu u škole, osnovnu, srednju, pa ako se uspe da pridobijemo nekog, a onda su uzeli obavezu i ostali učesnici iz drugih mesta da nam pomognu, pa da i oni po nekog animiraju, dovedu i tako. Gajde su simbol kontinuiteta. Ako postoji škola, ako postoji mesto gde će se melos učiti, onda će postojati narod koji taj melos nosi u svom srcu. Smatram da ćemo kontinuitetom koji planiramo sigurno da nastavimo u održavanju ove manifestacije, u njenom unapređenju, u saradnji sa okolnim, da kažemo, republikama kao što je Bugarska. Čak smo imali u jednom momentu ideju da dovedemo ljudi iz Škotske, pošto i oni znamo da su poznati po svojim, da kažemo, gajdama, da uporedimo, jedan i drugi stil sviranja. Ambicije su sigurno velike, pre svega je bitan taj kontinuitet koji je najvažniji, na kome ćemo uvek insistirati da se ne prekine ova manifestacija, da se održi, da Svrljig bude kolevka, da kažemo, očuvanja tradicije. Sabor u Svrljigu nije okrenut prošlosti, on je putokaz. U zajedničkom zvuku gajdi prepoznaje se istina svih naroda Balkana, da nas više spaja kulturna duša nego što nas razdvajaju granice. Aj kad si malo što si zalutalo, aj kad si malo što si zalutalo. Kada se posljednji ton utopi u tišinu, sabor se ne završava. On ne nastavlja u srcima slušalaca, u rukama mladih koji će sutra dunuti u gajde i nastaviti pesmu predaka. Gajde su više od instrumenta. To je živo nasleđe naroda koje i danas govori istim jezikom kao i pre 100 godina. A Svrljig svojim saborom svake godine poručuje: melos živi, tradicija traje, narod postoji. Hteo sam kao direktor, a to mi je bio zadnji mandat, da ostavim nešto Svrljigu i hteo sam da napravim ovakvu manifestaciju da se pamti. I evo, traje 20 godina. Prethodna je trajala samo 4, pa ljudi žale za njom i onda sam ja pandam toj manifestaciji osmislio ovo. Pomoglo mi je društvo iz organizacije i napravili smo ovakvu manifestaciju. Gajde utihnu na pozornici, ali ne nestaju. One nastavljaju da žive u pamćenju svakog ko je ovde stajao i slušao. Upravo u tom trajanju leži prava vrednost ovog sabora.